Iya, Mira. Mira. Apel. Apel. Aeran we aeran. Kurang main koleca yuk. Di situ aja main koleca, orang main koleca yuk, peu yuk. Main koleca di mana? Tapi yang kita bawa kolecana. Di situ loba nu main. Habis kolecana di aing. Ayo. Puji tuh puji. Samper yuk, sekalian. Kalian ayo, kita main. Woi, ayo. Ke mana? Orang main koleca. Ayo mau main kerbete ya. Ayo, orang kaki dulu. Ayo. Ya kolecana emang ya? Oh, orang gampang. Iya Kang Gorong dia bagus amat dia. Mulai gigi ngaparna. Ngaparna. Cara lur pakai tempe kan naon? Doain yuk. Baik, gue jalan dah. Udah amat. Gimana tuh? Mana? Ayo. Itu samperin. Woi, Ngiluan. Kadang lantuk, kadang. Ngiluan. Ulang. Sama aing geus resep-resep. Aing ngiluan di. Berang aing. Enggak satu. Woi, kocok lantuk, kocok. Ada. Ayo, kocok. Punya dendang kucing mang. Iya. Woi, Woi, ngelen tilannya. Oh, gerak. Kebal sia. Teh kan naon? Balik. Woi, aing buangnya. Oh, gerak sia kebal. Duh, aing ngeleh di. Wah, ya jalannya aing na yo. Oh, lo ngomong. Kebal sia. Aduh, Ini ayo ya berak si bocil. Ya bocil. Aduh. ini sama ibu. Aing buang. Tuh, aing menang dua tuh, bocil tuh aing menang dua tuh. Kemen tuh. Woi, aing na yo nya. Ler. Ayo gerak ayo. Tuh, aing menang tuh. Ha tuh, lomba tuh. Aing nanya. Kebal. Sekali sama belaka doang. Garisnya bener, kita budak kan buang. Geus paling kenceng. Deh, siapa leluan lah. Leluan itu. Geran, Cil. Buang. Ya. Kebal. Oke, aing na yo. Oh, aing na. Kalian gue udah habis semua. Gue bilangin kaki lu. Mantap amat nih cewek. Oke, Apa cok? digalakin sama anak-anak. Siapa? Orangnya mana? Tuh sana. Di sana. Iya. Ayo, sampein aja. Make. Ayo, cok, sampein aja make. Pukul nanti make. Main dia, posisi menang lomba yuk. Main dia. Ayo. Rasanya entah. Ini dia. Paritia, pertama gambar konten, gambar bulat. Salah. Hapus dia.
tenang. Nah, bener dah. Mana cuy? Tuh, udah keluar tuh. Aduh ini jangan bawa-bawa. Kelihatan ini titik. Nah, cuy mana? Kemana cuy orang cuy? Tuh, bertiga. Ini. Ya. Ini emang kurang ajar nih orang. Woi. Ya. Itu ada apaan nih? Enggak, Ambil semua tuh. Enggak, ya, ambil.